إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip nu Allah damakan dalay nun si sagyang kaiya kalilimut tanu na gugyang kaiya seminar tanu giip mani pagampaganaya seminar tanu si sagyang kaiya ulan-ulan asyawal si iku kidadayunon tanu sang kaiya panaguntaman tanu inaden tanu seminar tanu kuman alungan asalasa ipun si sagyang kaiya uras alas nui bisa kapipita na taman si iku uras alas unsi sakapku tulunganian giid ni di itanu di kapakasumpah-sumpatah si ku mga ilmu pagkanal tanong makapantag si sagyang kaiya agama tanu agama Islam panamartan waya nagpanaguntaman tanong sa kidadayon nagyang kuto mga amal tanu mga pipya minindaur katan wagyang kaiya sumyaga der katan ulan-ulan Ramadan sabnar giyang kaiya kepo sarakatan wa giyang kaiya ulan-ulan Ramadan na miyagdam tanurun na giyang kutwa dukaw giyang kutwa rubas na giyang kutwa ungos sa giyang kutwa kaya panaguntaman tanurun nan aya patotar katan nan giyang kutwa kaya paruma sa itanu sang kaiya mepo sa ulan-ulan Ramadan na idadayon tanu nagu itatarus tanud nuto sa ataman sa kaganati tanu si sagyang kaiya dunia ayaku natuos sa tiarima u Allah agyang kaiya pianaguntamanan tanu sang kaiya mepus Ramadan na gyang kutua kidadayon mga amal tanu mga pipya inupan na gyang kutua mga amal tanu mga pipya iniga na terkatan wagyang kaiya mepus Ramadan na inupunuto mitatarus na makabubulos si sagyang kaiya lamba umurtan sang kaiya dunia karina kunuto sa ayamaan yan na tiarima agyang kutua pianaguntamanan tanu mga amal sagyang kaiya mepus ulan-ulan Ramadan. Ginan isabab mangurip nu Allah aya amasikurun sa ginawa si sagyang kaiya masatan wa kapapantagan na umanisa na mirumasay miya naguntaman si sagyang kaiya miya pupos udi na mipus ulan-ulan Ramadan umanisa nagiuro kanyan ku Allah katarima awallah o panaguntaman yan mga amalian manisa nagiuro kanyan ku Allah karilairun wallah si sagyang kaiya miyaipus Ramadan na aya masakiton mga urip nu Allah mga pagariyami mga bibayami na susabaad na tiyutungiran agyang kuto mga amaliran apya naguntaman niran ku Ramadan sami sabab si sagyang kaiya kakeryala si sagyang kaiya makapantag ku dunia maana madakal mitutulaka si sagyang kaiya kaya sagadang kaiya eleksyon badigyo to na uman isa na miyana marsi ku Ramadan na tiyutungyan na samya kay sisa agyang kutwa amalian misabab sa agyang kutwa kini tulakan yan ko pagarin yan sang kaiya ayamaan yan na sumyagad may to akakeryala makapantag si dunia kanu gunya agyang kutwa piana marantan may ka batanu pakada sa makaisisa
Tunganay tanwa pianamaran karilair katan wallah tamana sa pitudayan tanong sa mga kagagawi na gupitimpusan tanong sa mga kadaundo ini tuday tanurun so kapamatiya sa Quran kapanambayang sa mga sunnah nagugiyang kutuwa di itanong kapakanda klase ko sadaka mga amal ang mga pipya na ayamasikurun sa ginawa na nasusabaad na payakada yan ito sa miya kay sisa sabab sisa giyang kutwa kinitulak niya na si iko pagarinyan miyaloy tanong kumiyaw na isad na di ka terima ako mga amaltan na giyang kutwa ayamaan yan na kiptulak no tao sisa giyang kutwa pagarinyan ayamaan yan na giyang kutwa di dan nakatelikuda di dan nakapambitiray dapat itu sa kababaloy o mga amal tanwa di mi pemanik sa puro masasalangan na aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ko katiru wallah si sa hadisul qudsi na aya kuna katiru wallah si sa giyang kutwa masa akipemanik ko mga amal si sa langit na aya kuna tiru wallah na tigiyang ko mga malaikat tapos pemanik ko mga amal yang kana na dua katawa di sira na pesurut di na di sira na pembitirai na dini upasi pemanikan na suamaliran sa taman sa di sira makang ginawai naginan isabab pangurip no Allah inu kapan miyakan gulawla sa dimapya si isagyang kaya sumyagad amay ito ayam ananian nakakariala inu kapan miyakan gulawla sa dimapya minitulak kau na so pagaring ka di kanu pembitirai di kanu di antu na iba nang bebetra sa barokan na aya ino penuto ka aya maanaw tuna terima agiyang kutwa panagunta maniyo si sagyang kaiyam ya pupos asumyagad Ramadan diyan ani sabab mangurip no Allah diyan kaya mapunto ka oras tanu imanto na aya ini mababeloy tanuam bagan tanu sa usayan amapunto ko kagagatan ron ko kapagpakarayagatan ron na giyang kanan ayam ana na bulong si ko mga awida akal na gusto mga buko katawan tanwa umanisa na miyara ta ginonian umanisa na anto na iniba na miyakang buko aya sabab na susabaad na ayam ana niyan na miyakang gusto sa mala si isagyang kaiya kaya pa mga padiyan na sang kaiya sumyagad ayam ananian na may ito anto na inibanan na kasibisibian o di na ad na tao ayam ananian na masisingayo iyan agyang kutwa kapakaun to di na sa agyang kutwa unto da o ayam ananian na kadato kasang kadiro na sa kadato na danian maparuli na nagyang kutwa kaya kerat ta ginawa niyan na aya pipikiran yan nagyuto ini bagayron wallah abagi aniya nakagiyuto idumada iton udi nagiyuto ayam ananian na mapiyawn so langon opko daw latang si sagyang kaya dunia na aya pipikiran tano na palayaan na si isa takdir wallah palayaan na si isa tandingan wallah na sumano siya na aya buarkian nagalabak aya buarkian na di niya nagalabak nagyang kutwa katawan yan amapiya okay, nagyang kutwa kapag kasaksis agyang kutwa galbakian udi nagyang kutwa panaguntaman yan na siyanan matatag sa tandingan wallah subhanahu wa ta'ala naginan isabab sa katanwa mga Muslim na upama ko aya kagagidatan sa ginawa tano na sa katanong na aya maanan yan na mga alatan iparatiyaya sisita no ko untol nagyang kutwa mapipikir ka ayam ananian na pumanik na ka anto na iniba na sang kada amiso kubra ka na enong ka penutu da maparuli ka giyutwi ilenon walla amapiar ka udi na dumada itra ka udi na kapakay aad na sala ka ruwa mas mapia giyutwi imbagir ka walla subhanahu wa ta'ala diyan kaya sumyaga darakatanwa mga gawi na ini tapang rakatanwa ya wallah miya kay tito aping kataan nagyang kaya Ramadan apa nakapanso mga amalon pianagunta manan tanwa giyang kaya antunan iba na may ito akarimbara na sa giyang kaya dunia
So sabad na iniraga yan na ginawa niyan. Na sopman so sabad na inibugitiran no so pagariran. Sabab sagyang kutwa kap kawairan ko ya makna niya na may to akadato si sagyang kaya dunia. Nagianan isabab mangurip no Allah. Adita no pakalipatan nagyang kutwa ano man tan mamori. Adna ano nga namori. Nagyang kutwa mapuro adar pa si isa ano nga namori naginan ipirmiro. Giyang kutwa mapuro ayama na niyan na pangkatan. Si ko kapakataling matano sa ano nga namori nagyut ipirmiro. Nagyut ayan itano di siya sa kuyan. Nagyang kutwa ayama na niyan na makapantag si kwano nga namori. Giyanan iditano di pagurad-uradan. Si sagyang kaya itano kapagintaw sa si sagyang kaya dunia. So Muslim nagusumyarat tiyaya nadadun sa akal kagyang kaya di niya nakapagintaw sagyang kaya dunia na pesegeduna agyang kutwa piti barangan ang mga awida akal. Piti barangan ang mga buku. Piti barangan ayam na niyan na rata ginawa. Na pesegedid na ya kumukmin. Aya sabab na ipetepeng menutu wallah subhanahu wa ta'ala si isa giyang kutwa mapapadalamun aparatiya. Giyang kaya di ka pakasembi o kapipi aginawa kasosunor agusurata aginawa kapakam buku nagi inalimur katanuman ay wallah gi inamiya kana la ini alimur katanu wallah subhanahu wa ta'ala. Aya sabab nagupuon malalayo na giyang kutwa kasosunor nagugiyang kutwa kapipi aginawa na sigur-siguran na tegas sa puso. Baka tegas agiyang kaya mga puso tano. Aya kapag tegas agiyang kaya mga puso nakagia aya mana niyan na sumasarigid sa kaniya nakagia lalayon mapipi aginawa niyan. Lalayon masusunor sa kaniya. Nakalipatan niya nagiyang kutwa tadenta na mo ko Allah. Kalipatan niya nagiyang kutwa di niyan. Kapanananguran si ikwallah di niya nakatubat si ikwallah kagi aya pipikir niya na lumalangoy sa kanya na kukapipi ay ginawa na da kagdamian arata ginawa na aya kapipikiran niya nun nagyutoy limuun wallah di niya nakatawan nagyutoy di ro nakapakapalaguda wallah sa aya makna niyan nakapakapetegas agyang kutwa puso yan naglipatan yan agyang kutwa di iniyan kapakatedenta damak wallah subhanahu wa ta'ala. Uri nagupumpan aya isugat wallah si ko uri paniyan na lalayo nakapakam buku na awida akal na problema to aya sabab na kaya amay kami lalayo nagyang kutwa awida akal na amay ko lima kanaw lawas na ipsakitian so tingong mga lokos tanwa pembeloy araw ko iniyan agyang kutwa kapapuno iyan na awida akal nagyutui di ka pakasili uba wallah ko kapipi aginawa agiyang kutwa rata aginawa kaya amay ka mapipi aginawa utaw nami sugato nagyang kutwa rata aginawa nami ka pananadumisi wallah kaya tadman yan sa wallah subhanahu wa ta'ala na di makambalingan wallah na di makapamangan ni sarila si wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa agiyang kutwa kaya lipatian na amay manaka magdamian agyang kutwa kasusunor sa ikuurian o kaya pakambuku yan kaya rata ginawa niyan na ayam ananap kagdamian agyang kutwa limuun wallah na di sa kanyan makapangin syukur ku Allah subhanahu wa ta'ala makapapanalamat sa kanyan ku Allah sa agyang kutwa kaya pakasaksi sa wallah amya piya ginawa niyan nagyanan ayam ananiyan nagyang kaya kapapagintaw tanong sa agyang kaya dunia na misasartar katanu na kisuga tarakatanu so kapipi ginawa nagu kisuga tarakatanu mambu agyang kutwa mga buku nagu agyang kutwa mga rata ginawa nagyanan isa ba pasakatan na dita no tungan ay apaka peteguraran sa ginawa tanu so mga rata ginawa tanu ayam anana giyang kutwa mga rata ginawa tanu na si itanu di ipenu na si ikwallah lalayon tanu pepemangan ini si wallahu ta'ala amasaksis tanu agyang kutwa ipsugat tiara tanu mga tapang si isa giyang kaya dunia giyang kutwa ipsugat tiara tanu mga examin sa giyang kaya kapagintaw tanu ko dunia na si itan wana na di penuh na si wallah
kauba kalu-kalunas wallah nasi ku urian ukini sugat niya rakatano kumargan na aya isem biinun nagyang kutwa kapipi ginawa udi nagyang kutwa malbud gianan ikailangan si rakatano lalayon tanu di imaka pagapasi ikwallah kagi agupo nagyang kutwa mga buko narata ginawa tanu na masaksistan wa sabaran tanu si itanu punong nakwallah si itanu ipagapas wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa kini pagapasan tanurong wallah na pakipuro iyan sa mga pangkatan tano naguad na mga gunan yan katano naguayamaanan yan na pakitulod yan na sa muslim udi nagyang kutwa miyarataya si isagyang kutwa di ikapakapagapas si ikwallah nagyang kutwa di ikapakapaginuino si ikwallah kapasundong o puso si ikwallah subhanahu wa ta'ala na pagkabaloy agyang kutwa mga pusok tanu alalayon imakapangin syukur wallah na diihdak na sa mga pusok tanu na pagpakalandag agyang kaya mga pusok tanu sabab si agyang kutwa ayama na niyan na antong iniba na mga buku amini sugat rakat tanu na dirakat tanu tanto tegurar Peter wallah subhanahu wa ta'ala atigir manay وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب بترو الله أتينا ترونينا ترون سيرانو توم يا مراتيا سفودين والله so inilang yan kami subuko udi na inangkat yan kami sukapakam buko mata na sukad na namin at titwa manapi ang masalamatan alladhi ahallana daral muqama so piyak apuntaw kami niyan si iku darpa akakal si iku ingad akakal min fadlihi sabab ako gagaw niyan da kamiron kesugat adukaw nagudi kamiron kesugat arubas ayamana nasi isagyang kutwa kapaka pepentaw mga tao sagyang kutwa darpa ayamana niya nakakal aginan swalungan amori nagyang kutwa kapaka pepentaw ron mga tao amya maratiya nagyuti mi pepenalamatiran si ikwallah dira nakapaka pudi-pudi si ikwallah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kutwa orian Ukir ba sakiran sagyang kaya dunia urian nagyang kutwa kaya sugatiran abuko sagyang kaya dunia na inangkat takiran wallah na siyang biang kiran wallah akapipi ginawa si sagyang kutwa kaya pakataling umayran si isa aluman amori agyang kutwa kaya paruliran sagyang kutwa kapipi ginawa kaya pakataling umayran sa alungan amori na dasirano na rubasa naguda miyagda miranun adukaw sabab si sagyang kutwa limukiran wallah subhanahu wa ta'ala ugi na giyang kaya pupumagi sugat rakatan mga buko na adna mga bulunganan akilidas tanoron aamay kaukitan tano napakalidas tano ulanguan ayam ananya na mga buko sagyang kaya dunia nagusopiti barangan aawida akal naguso mga rata ginawa ando nagyang kanan ama nga bulong siya iku mga awida akal nagu mga rata ginawa mga buko na aya paganayron na al-iman wal amalus salih gina ni paganay bulong siya iku mga rata ginawa nagu mga buko paganayron na al-iman wal amalus salih para tiaya nagugyang kutwa amal amapia giyang kaya para tiaya agu amal amapia nagiya idi pagunaan ama bagar abulong kurata ginawa nagu mga buko makambakan ako mga pusultan wagyang kutwa titwa para tiaya wallah nagumisar tao nagyang kutwa mga amal ang mga pipia kudi ka pagintaw si sagyang kay dunia apiagyang kutwa kalapis sa alungan amori na aya pa na abulong yan nagyang kaya para tiya agugyang kaya amal amapia ato na idalil nagyang kutwa kaya turun wallah tigin naman wal asr
betating wallah si kumasa innal insana lafi khusr kamatana sumanga manusia na mapapadala sila na ko kalugi ku dunia na kalugi panasi sa anungan amori innal ladina aman ayabuat tiabiun wallah nasusirano tuamia maratiya wa amilus salihat naguping gilebekiran sumanga pipia wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr nagu ini pamagusia ta irana so ontol nagu ini ka pamagusia ta irana suaya mo ananiya na benar so ontol deni mana to so awidakal ku dunia kalapis ku dunia awidakal sa alungan amori nagu kalapis sa alungan amori na ayabulung yan nagyang kaya paratiya si wallah nagugiyang kotwa kapag malasama piya kuya mo ananian nadita no kapagin tau si sagiyang kaya dunia ayamana na kailangan na kapag panaguntamanan tanu agiyang kaya kapag pumarga agiyang kaya paratiya tanu wallah nagugiyang kaya di ikapaka antunay ni ba na giyang kaya di itano kang gilabaka si kung mga amal mga pipiya sa giyang kaya di itano kapagintaw sang kaya dunia di na ni patutrakan kailangan na mapagadimat tanwaya ayaman na niyan na giyang kaya kapakapang baka na tanong ko paratiya tanong ko mga puso tanong nagugiyang ko tuwa kisertaan tanong kung mga amal tanong mga pipiya kapag amal tanong sa mapiya si sagyang kaya kapapadang tanusang kaid niya ay katru Allah natigyan naman ay man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sadin natig Nabi sallallahu tasad natig man ay wallah subhanahu wa ta'ala sa tao ang galabak sa mapiya sadin sa tao ang galabak sa mapiya min dhakarin aw unsa adatu anta akabai wa huwa mu'min as kanyan na mapaparatiya si ikwallah falanuhyiyannahu hayatan tayyibah napakapaguyag na misiran pakapaguyag na misiran din pakapaguyag na misakanyan din atig man na iwallah sa kauyag-uyag asuti kauyag-uyag amapya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun naguim bala sa mikiran din ating mana iwallah so bala sikiran sabab ko lebih mapia aping bulaw nairan ko katatagwilan sa dunia leni mano to ini promise na katano wallah aamay ka sa katano na mapaparatiya tano nagiyang ko to paratiya tano na isarta tanoro nagiyang ko to mapia amal na imbagay na katan wallah agiyang kutwa kasibi-sibiyan akapagintaw sa giyang kaya dunia giyang kutwa kapipiya ginawa akapagintaw sa giyang kaya dunia naliro open na imbala sa katan wallah agiyang kutwa pinglo latanwa mga pipiya si isa giyang kaya dunia o batano kalilipati agiyang kutwa katiro mga Arab at tigilan manai al-jaza min jinsil amal so at tigyan na subalas na pindi ita ko galabak subalas na ayama na niya na pindi ita ko galabak si sagyang kaya di tanong kapaging tao sagyang kaya dunia nasadin sang galabak sa mapia nagyutoy imbalason wallah nasadin mamusang galabak sa marata nagyutoy mamu imbalason wallah so mapia na ayabalasyan na mapia na sumarata na ayamam ubalasyan nagyang kutwa marata nasadin mamusang galabak ang tanong sagyang kaya dunia nakilay tanong si salungan na mori umapi agalabak tanong nakilay tanong na marata agalabak tanong nakilay tanong si salungan na mori famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara sadin sa tao ang galabak sa apya lagi mo o kolpong sadin sa ang galabak sa apya lagi mo o kolpong aayama na niya na mapya na sigurado nakilay niyan wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara nasapman sa tao ang galabak sa lagi mo o kolpong amarata na sigurado kilin yan din agiyang kutaping bulawlan yan ginan diyan dinakatan wallah ayamanan yan na amay ka sa katano na maratiya tanong nagungalabakan tanong sumapya na mata anas wallah
napakapagwiyagin tanunian sa ayamaan niyan nakakiran daya akapagintaw. Kapi pia ginawa akapagintaw. Kawiyag-wiyag akapi pia ginawa. Amay kasakat tanuna mapadala marakat tanua giyang kutwa titwa parateya. Nagugiyang kutwa kapagaman sa mapia. Natungan na mapia giyang kanan ay ni pramis rakatan. Wallah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya Peter yan. Natigyan naman na Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Tungan ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam apia kamu masa sebetan mukmin. Lain mana kasunabi. Na Peter yan apia kamu masa sebetan mukmin. Ajaban li amril mukmin. Tungan ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam apia kamu masa sebetan mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Mataan asulamun ubtad mukmin nalang din mapia. Mataan sebetan mukmin nalang din mapia Nabi sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Amayating Nabi sallallahu alaihi wasallam kasu muslim mukmin na masugat sa kaniyan malabud udi nakapi pia ginawa na di sa kaniyan mangin syukur ku Allah fakana khairan lahu na mabadu yuto mapia bagi aniyan. So kon sa mukmin na igira miya sugat nakapi pia ginawa na di sa kaniyan mangin syukur ku Allah. Ino kapan di makapangin syukur ku Allah. Igira ayama ananian na miya sugat takamapia ka karina sa ayama ananian na ay bagi na kana sumapia. Karina sa di ka di pakapagintaw ng Allah sa mapia kapagintaw. Si isagiang kaya dunia. Iba bagay ka wallah agiang kutwa kapagintaw akapipia ginawa si isagiang kaya dunia. Ginan itos sa ayama ananian na enong kapananan pagkagdam. Di ka di makapangin syukur ku Allah. Kakarinaw to sa ayam ananian na sisir ka agiyang kutwa titwa paratia. Sisir ka agiyang kutwa katitak na ko paratia sa iku Allah. Sabab na kaya masugat tak amapya na di ka di makapangin syukur. Di ka di makapanalamat. Nagyang kaya ka panalamat sa iku Allah. Na ayam ananian na giyanan isa ay pakapastan sa giyang kaya dunia. Iyanan isa ay pakapastan sa giyang kaya dunia. Ayat katiru mga ulama lagi di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab si Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala na ayat katiru iran na taluat tingiran mana iya kapas-kapas sagiang kaya dunia na kapas-kapas sisa dengan namori paganairon na giyang kutwa mu'min na igira amia sugat atiwa na di sekanian di ayat makna niya na sabar ikadua na igira amia sugat amapia na di mangin syukur ku Allah. Ikatlo na igira ayam na niya na miya dusa na di magapas mamang ni sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Basta mapadala mereka ini na miya kapas ka. Masugat ka tiba na di ka di sebar. Masugat ka amapia na ayam na niya na di ka di mangin syukur ku Allah. Igira amia dusa ka nalala yung kadi makapamang ni sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gupo na kanan mapadalam na miya guntung ka. Ami tegumpia ka sagiang kain miya. Ayapan si sanu nga namori na nagiran ayakun abtad umumin apia kamu masa na igira amia sugat amapia na diskani di makapangin syukur ku Allah na ipupugumang pananan sa limo ayakatir wallahu ta'ala na tigin la in syakartum la azidannakum o pamabuati ku Allah kapanalamatkan na paguman naman ang Quran sulimu akrakan na naman ikapuguman nirakatan wallahu limu yan so tigu nabiya giyang kaya tao na masugat makaparuli sa isa kaalugan kambing na mapangin daw niya mandingan-dingan niya pa na ubabumiya dua kaalugan na upama ka makakwasa dua kaalugan na di niya pa ni mandingan-dingan ubabumiya talo naginan din subetad kan makakwasa tao sa magatos na ubabuwa kimia dua gatos makakwasa ayam na niya nasang gibu na ubabuwa kimia 2,000
Nagina ni mau ulaw na upama kagiyang kutwa kaya pakaparulingka sa ayam ananian na anto na inibana may ito ariski po na kuwalla na miya kapangin sokro kagaga na si kuwalla na piyagumano-mano na kautu walla pagumano na kautu walla na kanabumano ba ayabu kapagumaniron walla na ayam ananian nagiyang kutwa miya parulingka 2,000 na mimbulu ya ayam ananian na 3,000 kenapa mano bagyo ti kaya pagumano-manir ka walla kaaya kapag manumanir ka wallah nagiyang kutwa api anto na ibagi na kako dunia naman na nalamat ka sa wallah naguan to na iba na masuswata ka sa giyang kutwa bagi na kasi sa giyang kay dunia gina wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu ikadua ini kamu masaw nabi si kuya makna niya na muslim miyarat ya na watig man iyo nabi o masugat sa kanya na amargan wa in asabathu darra masugat sa kanya na amargan udi na masimpit nadis kanya ni subar ko Allah fakana khairan lahu na kubalu yuto mapi abagian yan agiang kutwa din yan di ka pakasubar makasubar ka ko Allah na naniyan na anto na iniba na dua miya paruling ka aya ka paruling ka miya kakwa ka sa balas si ikwallah si sagiang ko po ayama na niyan na anto na iba na kaya subar ka nagyang ko to pa ayama na niyan na miyakwang kabalas na ada pa na itungan yan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab mata na ituman din ako mga sasabar subalas tiran sa din na itungan yan ayat na ayama na niyan na mata ko ituman o kasubar na swalla gina ni pagan na miyakwatan o balas kadua akakwatan o balas nagyang ko to kaya pakagdamtan o sa masakit na miya kapi aginawa tanong kaya miya kasabartan na sumbir katan Allah salabi yung mapia andit ni kasabarang kasagian kutwa ayam na niya na margin napipikiran ka sumbir ka wallah sa ayam na niya na mapia dia kaya kisugat katan margin sagian kaya niya na ayam pikiran tan na igira man na miya gagawi na igira miyakaran ya kakepita ya nakapakali wanagi na tanto ko pa kalibulibutang gipikiran tanuman igira gagawi na ino po na makalibulibutang so kagagawi katuso to sa magan makaliwanag na lagi dito so kapagintaw tanong sa giyang kain niya ino po tanto managumpot so awidakan o di natapang rakawalla kakari na sa magan kaun makapas magan madagiyang ko tamis sugat rakawidakan ayat kisambi nagiyang kutwa lebih mapiyah gi ema na niya na baluintan wa adimat si sagiyang kaya ditan kapagintaw sagiyang kaya niya ino sa ka muslim na lalayong ka masusugat at apang kakarinaw to sa ayama na niya na kububayang ka wallah karinaw to sa swalla na ayama na niya na aya ka bayayar ka nagiyang kutwa mapiyah kagupong karo makapas na miyakapas ka kuwayama na niyan na mapiyah sagiyang kaya niya na miyakapas ka pansi sa alungan na amori agian ni gira ko natawa igira na di pakasabar di pendi emak na niyan na manarok sa anto na iba na kepakaya makabina sa kamalian di niya di itero na tigina inurak na isusugatan wallah asa ka na barasan bayang ako sa ka na barasa dekako na inurak na isusugatan wallah yang kaya mga panyakit inurak na isusugatan wallah yang kaya mga awidakal ubang ka na di itero ayabad na pamula ka sa ginawa ka na sabar ka si wallah agupong ka di makasabar na karinaw to sa ayam na niyan nagyang kutwa parati yang kana pairi tidak parati ayam na niyan nakana batitu parati ino ka bandi sabar ka da ayam na niyan di ka ketarima agiyang kutwa ukuran ini bigir ka Allah subhanahu wa ta'ala kadua abulong si ku mga widakal sa agiyang kaya dunia na farhul muslim bima yahsul lahu minal ajril azim giyang koto ko na kasos sunor o muslim si ikumya parulinin na abalas amala si iku Ramadan miya rasa-rasaitan miya naman-namartano mi kurang sotorog ini tuday tanuron miya gedam tano songos miya gedam tano sorubas na aya ko na pakabulong ro na aya pipikiran tano na keparulitan subalas amala lagi dito awidakan mga buko mga tapangay kisugat tarakatan sa giyang kaya dunia aya kibulong tanusan na aya pipikiran tanu na bulasan tanu wallah aya pipikiran tanu na aya maanan yan na
isim birakatan wallah giang kutwa balas amala sa giang kutwa kaya rumah saitano giang kutwa kaya pakabuku tano giang kutwa kaya pakabida akaltan nagupuan tano lalayon pipikira giang kutwa kabula sirakatan wallah namataan kaya maknanian na miya kapia ginawa tano miya do giang kutwa mangarata ginawa ay pagadapan tano na giang kutwa balas sa punsik wallah pagarapan tano ng sik wallah ginan kaya terun Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkati yusakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu daatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amisugat ako muslim adukaw uri narubas naguda masakit ami sugat ko muslim naguda awida akal naguda kapakambuko naguda aringasa naguda ayamanan yan na kapakandera saga akal tama na ko kisurok ako tao ayamanan yan na minisurok sa ginawa niyan inunta na giyanan na subapananan wallah sa kaplalasan yan kudusan yan si ikwayamanan yan na si sagiang ke dunia giang kotab kisuga terkawidakan giang kotwa kapak agda makasa ayama nanya nama sakit di enggak kasakit na sebar ka giang kotwa kisuga terkagiang kotwa ka mga buko na sebar ka kagianan na inur ka penanan misugat ama kasabar ka karinaw to sa ayama nanya na giutwi kaya babasir ka sa dusa giutwi kaya lasir ka wallahu ta'ala sa dusa kaya maknanya na di enggak kapagintaw si sagiang kenya ikadua miya panutul sa hadis na hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiati tama na sagiang kutwa aya makna niyan na awid akal apki sugat sagiang kutwa tao nagiuto na iplala sa Allah sa ikong mga dusaw tao isa ikadua miya panutul o muslim ma yusibul mu'min min shawkatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan da ami sugat ko muslim mukmin ayam makna niya na surok ibarat na kaya surukan sa muslim da ka surukin ibarat na miya kagida mo tao sa surok kaya surukan ako di niya nakapagintaw sa giyang kaya dunia anta kakasubraan na giyang kutamini surokon sa giyang kaya dunia enunta na giyuto atig manai o Nabi sallallahu alaihi wasallam na siba panutu wallah sa kakipuru agiyang kutwa pangkatan niya na si saalungan amori udi na giyang kutwa kakalalasun agiyang kutwa ayam makna niya na dusa niyan aya katiro mga salaf na tigiran manay laula al-masaib lawaradna yawm al-qiyamati mafalis o pamabu atig manay o Nabi sallallahu alaihi tigo mga salaf kada suwaya makna niya na mga tiba upama bukada agiang kaya mga tiba kisuga terkatanong sa agiang kaya dunia na mataan makaw matanong na tigmana yung mga salap si isa alungan na moria kasi tanong pa kasulod yung mga tao mga lalapis udi na ayaw makna niya na mga lulugi ginan ayaw makna niya na limur katan wallah agiang kaya kisuga terkatanong mga tapang sa agiang kaya dunia ikatalo abulong kukapakang buko sa giyang kaya dunia na ma'rifatu haqiqati dunia katokawa nakasukat ay makna niya na katitwa para tubuhan o dunia udi na katantuan o dunia katokawa nakagiyang kaya katantuan o dunia anto na katantuan o dunia ay katantuan o dunia na temporary ay katantuan o dunia na temporary matagisagad agiang kaya di tanong kapagintaw sa agiang kaya dunia mataod dunia kalin suwaya makna niyan na karimbaran ato na iba na barandia mga barandia sa iku dunia na miya kay tituanan kumpara sa iku waya makna niyan na alungan na mori giang kaya pangagdamtan wa kapipia ginawa sa agiang kaya dunia tantuan na miya kay tuito kumpara si ikwaya makna niya nakapipi ay ginawa si ikwanto na iba na kapakataling matan si ikwo alungan na mori ginan suwaya makna niya nakapaka under patan si ikwo surga ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir so tigin sa dunia naginan ikalabuso miya marateya nagukasurga ng mga kafir lain man naging mga kafir disiran ika karyana disiran isusunur ko dunia
Kaya ayah pikir nila na tira na sawitan tanong sa dunia. Ama da tanong sa dunia nami apasad. Nasira ka tanong mga Muslim na kanabatan o sawiti sa dunia. Ayah kasawiti tanong sa dunia na bago sarang tanong ko simba tanong ko Allah. Kasi itanong kawita. Si itanong sawiti. Agiang kutwa kawiwig tanong sa dunia si isa alungan amori. Si itanong kuwa suwaya makna niya nakapipi ginawa tanong sa dunia. Si kuwaya makna niya na anto na iba na alungan amori. Dahil ini managiang kutwa miya kay sa alungan. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna siya gadan yan amyatay. Na ayah katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan. Mustarihun wa mustarahun minhu. Miya kadeka nagukiya dekaan. Miya kadeka nagukiya dekaan. Ato natin kumana iya diyan kutwa mga sahabat. Ato natin giran ipeteron. Miya kadeka nagukiya dekaan. Na ayat pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina al-abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Suwati Nabi sallallahu alaihi wasallam so mu'min na andun ni kapatay niyan na miya kadeke sa kaniya nako dukaw naguso robas sa iku dunia nagugiyang kutwaringa sa aku dunia miya kadeke on so mu'min na si sa kaniyan miya katugali na sa iku limu wallah. So manating mana iyo Nabi suaya makna niyan na oripan abaradusa na yastarihu minhu liibad yang kutwa baradusa na pepakadeke andin ni kapatay niyan na miya kadeke so mga oripan wal bilad miya kadeke so mga inged was sajar miya kadeke suaya makna niyan na mga kayo pamungulan wad dawab nagmiya kadeke suaya makna niyan na mga pangangayaman. Leni mana to? Na benar mana ya? Igira ayam yang wafat na so muslim na penggura ko so mga muslim alagi diyan. Igira ayam yang wafat na sumya maratyaya na pagpakasagad sumya maratyaya di iran di mi pamangnik wallah miyaratyaya sa kanyan na inauna pa kasurgaan sa kanyan wallah na amay ko ayamatay nagyang kutwaya makna niyan na baradusa na ayan iran matero na tigira na miya kadeketano miya da sutekho miya da sudrag miya da suwaya makna niyan na lalong na tumo panatigiran akyang gilaki yan kaya makna niyan na miya kalinta ditano kung itano kapagintaw. Leni mana to? Benar lagi yang kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah makna niyan na so mu'min na ada di kawapatian na miya kadeke. So manso da paratiya kabaradusa na ada di kawapatian na ayah miya kadeke na sumanga to kaya ganatan ko dunia. Na kapat abulong si ko widakal si isagyang kaya dunia na humumud dunya wa gumumuha tusattitun nafs wa tufarriqu syamlaha. Diyan kaya ko na dunia mga awida akal ko dunia mga ayam na niya na buko si iku dunia na mapakapsugno tiyan ko ginawa. Di niya di mapakasugno to ginawa. Diyan nan ayam na niya na di tanong tatagong sa ginawatan magiging mga buko. Kaya ayam na niya na may katagong tanong sa ginawatan na ayam na niyan na anto na iniba na meluya rokwitan meluya sakit tanu apia umapia ka bapaka ka na diri ka sino pagi ang kutwa pukin ka kagi mapipikir ka nagi ang kutwa wida kala sa gyang ke dunia na naginan suti gira na ipupagi no matano benja matenggawai gu agi ang kaya mga buko apo man agadir ka tanu si sa gyang ke dunia di tanu tatagun sa ginawa di tanu tatagun si sa ayam na niyan na ginawatan ayam na niyan na anto na ibadah yang kaya mga buku sisa yang kaya dunia. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi." Sadin sa tao aya iya wida kalian naswalu ngana mauri. Kana bagian kaya dunia. Sadin sa tao aya iya wida kalian naswalu ngana mauri. Na tegun wallahi yang kutwa kakawasaan yan sa iko pusuyan. Aya makna niya napakab kawasaan wallahi yang kutwa pusuyan na Gianan ayam makna niya natitua anto na inibana kapia agian kaya ditano apa kalipat itano sagian kaya piti barangan abuko si sagian kaya dunia ka kebudungan yan agian kotwa mangarata ginawatan lima abulong si eko kapakambuko sagian kaya dunia na addu'a kapamang ni si eko Allah ditanon lalayon mamang ni si eko Allah saya makna niyan na anto na iniba na kadar katano mga widakal mga buku. Iram niya kang buku ka nasing kapagapasan ko Allah. Ya Allah
miya kam buku aku miya rata ginawaku na pengeningkur ka angkatang karaknai udi na sambi karang na sa lubiya mapia udi na balasing karang na pengeningkur ka na tabang yakung ka ko kisusugat tarak no buku gina ni dapat ayam na niya na igira miya sugatan wa buku na ayam na niya na siitan ipenu nasik wallah kanabatan o pemuragis kanabatan o pagusari sa hugut agi ang kaya ayam na niya na mga bukutan mga giraw manaya langun na penaruntan dapat na siitan o di pagapas wallah kanaba siitan o di pagapas sa ikwaya na niya na dunia kanabatan o pagapas ako pagaritan o ayam na niya na agi ang kuto wida akal ka aya patut nasitan wa ya ayam anan yan napula da si ikwallah subhanahu wa ta'ala aya katur wallahu ta'ala natigina wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an amaya tigmana i wallah ka iisa qurqaw mangawri penakan amaya tigmana i wallah ka iisa qurqaw mangawri penakan fa inni qarib namata anasakan namaran ya kuatig mana wallah ujibu da'watad da'i idza da'an peterima na kana tigin pesemba kana kana tigin mana iso pangani upumangani igira manutu amya mangani ra alani manutu agi mutu akatir wallah ayam ananian na igira amya mangani tanusi wallah na peterima nutu wallah subhanahu wa ta'ala nah ika nama abulong waya makna niyan na kapakam buku sa giyang kay dunia na at tawakkulu ala Allah iya mo tuwa kapanarigsi ko Allah iya kaya lang na kisuga taratan wa mga buku sa giyang kay dunia na si tanubu ini ipanarigsi ko Allah amay kay panarigitan wa si ko Allah miya kapastan agi ada man kapastan amay kaditan manarigsi ko Allah adna tawa ayah siariganian na sukada tuian adna tawa ayah siariganian na sukala yan ibangsa adna tawa siariganian na sukala yan itamo ko ugay na daw bumakasari da akato nakaakawasa da akato nakaamalay kadato da akato nakaamalay bangsa bada wida kalian mapapenuan na widakan lang na nakikapapana widakan ngaylani mo to opa makawida ka sa kapubri na sumamsuka wasa na makawida kalian sumalay tamong na makawida kalian sumalay bangsa na makawida kalian na ay bubulunganan na kapanarisi ko Allah isirigitan ko Allah yan kaya mga wida kaltan mga bukutan ay katul Allah natigina wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sanca tawa ikalakian su Allah nasinggian wallah salalan kumalbud wa yarzuquhu min haythu la yahtasib nagu periskian yan sa kanyan sa dinian din ayam anan yan na mapipikir kenapa niyan mapipikir na bondun pagpakaw maagyang kutwa rizki wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu nasarin sa tao amana rigsik wallah nasudin swallay maakurun ayam anan yan napagakon sa kanyan wallah innallaha balighu amri mata nas wallah nas kanyan isumpay si ikwaya anan yan na betadian qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra sabnar asinggian wallah sulangwan taman sa diyang ka sabnar atiyagun wallah sulangwan taman sa diyang ka diyang ka ya awidakal apa pemangi sugat rakatanu na ayam anan yan na palayad na ya didiyang ka wallah adna taman na iyan kanaba ini tatap kenapa ini lalayon kata taguan ya wallah sa tamana agiang kaya languan apki suga terkatanu si sagiang kaya dunia na aya patut terkatanu na si itanu magapas wallah si itanu ayam ananian na penuh nak wallah sumanga widakal tanu na gumana ritanu si ik wallah subhanahu wa ta'ala si sagiang kaya piti barangan apki suga terkatanu mga widakal si sagiang kaya dunia pada penabulong si ik widakal nagiang kaya Quran kagiagian kaya Quran na aya makna niya na bulungai si ko panyakit ko dunia na panyakit si ko lawas panyakit si ko puso aya katul wallahu subhanahu wa ta'ala natiga naqul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa teru angka ya Muhammad agian kaya Quran
na bagi anu siran tu amya marati aturan na gubulong ayat panakatir wallahu ta'ala natigen wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ini turun nami agian kaya Quran turun nami supaya ku Quran sakanyan na ayam ananian na bulong na gulimu si kusiran tu amya marati para makalendeng sa mga pusutan tekna sa mga pusutan napakandek lantan sukap ko matiatam sa Quran agugian ko tuaditan no katidinta misi ikwallah aya katur wallahu ta'ala natigen manai alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub so sirano to amya marati ating manai wallah nagu ilalandeg umanga puso irana so tadinta dum wallah tanudan ating manai wallah ka sutaden tadem ku Allah ipelendeg mga puso udi na ipetek na agian kaya mga puso ginan suaya mga ananian na mga bulong si iku mga widakal apo pumana gajaratan si sagian kaya dunia na kailangan akakepitan tanwanan santano makapagapas si iku kegdam tanwa piti barangan amay tumala awidakal si sagian kaya dunia antano makapas si sagian kai amang widakal tan ku dunia naguan tan pan makapas si salungan amori barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.